ole ama sa in he channel hi chanchinthar lampang ron ti chuanan man kan tum to anga khonga in like comment share le subscribe kha minlo ti sak ve ram don nia ni somni pani April sang ni somni paruk ni lai ni US President Donald Trump chuan Iran ne na in rem na chu o sayani thua puanga heti lai hian Tehran lamin in biak na nei tura rotna an siam ma le kong khat zong tala thuthuk na awm ma chu Iran longchol munte ala dan chun zom zel don ani Iran Foreign Ministry Abbas Araki chuan Iran post na dan hi ral thom ne na inbeihna tluk ania in rem na omsa bo chet na ania tia Tehran chuan racist bullying beihna laka in ven dan a hria ti a soibok Islamabad Al Jazeera palai chuan US le Iran in biak na voi ni na mipuin an lo thli reng to chu chan him tumin Pakistan palai ten thaito pan chho mek ti a soi Israel chuan Lebanon chim laman kap chun zom zela Lebanon mi te chen na in an thiat bok ani ni som chunga ta na in rem na siam ani chungin Hezbollah chuan he in rem na bo chet na awanga hrem na tan Israel marlam an mai thuan puang ve thung Washington DC a in ngat chanchin buthar puang tu da hil chuan Iran ne na Indo na kal meka US paiten an portrait air defense interceptor khol khom zat mun thuma thena mun khat ai taman man zo to thule missile poimo dang paruk zet po an mang na sa le ti a report ani Center for Strategic and International Studies CSIS zerchian na thar tarlan danin Operation Epic Fury tian vua van bauruak le missile manga bai puyan thak na awang hian America ral thom da khom te chu akiem na sa le ti the hill report chu na soi Tholenia CSIS report ti chhuat chuan ral thom kem dan tlang pui hetiang hian tar lang chun zom ani Patriot missile an ral thom nei zong atanga za zela som nga don manzo ani to a THAAD interceptor an ral thom nei za chan ve ai tam man ani to bok precision strike missile PRSM an ral thom khol khom atanga za zela som ni panga ai tam man ani to bok ani British sarkar chuan ramsom thum ai tam atanga sipai ho tu le ruwa man na siam tu te chu ni chung London anin khom don ti asoya he in khom hi Strait of Hormuz hon le ani nana malak na tur ani ti Reuters News Agency chuan a report ani British Ministry of Defense thu chhuadanin vo in hian in khom hi nei tran ani dona hei hi ama dewa hroi tu ten tui pui ven him na chung changa in biak na an lo nei to mason na te bo zui zel na ani yang Karkalta Khan ramsom aya tam chuan British le French roya noya Khawvel huwa pam malak na international mission tui chunga long veiwa na ven him na tura thilkal danin azir hun apianga tel anin pei thu an lo tar lang to ani voin le naktuga kan malak na tur chu Khawvel hroi tu te thulung siam sa to kha tui pi chunga long veiwa na ven him nan le mun thanga in rem na adin nge thaina na malak na tak taka chan tirani in UK Defense Ministry John Haley chuan asoya ni lo am tur chung hian mason na tak kan nei thai ka bai sayani atibok Osama bin Javai chuan sarkar mi paimo sipai hau tu le ramdang ne na in lai chin na diplomatic kalsiam tu te ka biak kol na social media kan mu le riat angot ni lo aruk dewa in biak na diktak akal reng thu min rila US lam an nem deuh ta ka wang hian Iran lam point thatakin an ron chang let ve ngei don ti Pakistan lam hian an bai sayani in biak na dhokan an ron zom le ngei dona chumi ata na ruwa man na zong chu Pakistan sarkar hian alo siam fel vek to ani heti lai hian Pakistan khapui ber Islamabad chu ala inkar huapa school te office te le sarkar na thok tu te chu ina tangin na an thoka ani lo pain office an kal lo ani him na wanga dan bik siam na mun red zone po azau belbok ti ina soibok chu wangin palaiten an pania an ron in biak thaina tur dinhmun dik tak siam tumin thaito pan chho mek ani an pani inkara ngai dan in an lo na chu ala thuk leya Iran lamin in biak na nei ma a an thil phut an siam te chu America lamin an lo hnol sakani tuna hian an pania an pom tlan thai tur thil tlem aom to a kan thu don danin Pakistan chuan an ngai dan in an deuh na lai te chu mangtang ka in an pani khai khom tumin a bai mek ani
US President John Truth Social Platform kaltlangin The Wall Street Journal a thuziak pakhat Iran throi tu ten US throi tu chu mimol bum nom tak anga an ngai ti tar lang tu chu asoi sela Trump pachuan kumsomli pasari chung zet chu Tehran hian tun ma president tekha anlo tangkai pui to thina ma se tu na chuan ani to lo ti asoi enge an he na ka pek tak ramchia thler hnuang ane mai ti in Trump pachuan aziak Trump hian thil thleng rang atar lang nuala chung zinga chuan Iran sipai long zong chu tui chung thuk taka anom toa an thlo na sipai Air Force po anom to lo an anti-aircraft le radar te po ti chen vek an ni ti asoya chuta an nuclear lab le ral thuam da khom na mun te chu ti chen vek an ni atibok US President John US in Iran longchol na munte adan tlatawang hian Iran hian ni khat chungin dollar makta duai zanga an hlauzia ti asoibok February ni somni pariata US le Israel in Indo na antana tangkhan Trump hian Iran sipai te chu ti chen vek ani to ti voi tam tak asoi to a ma se Iran sipai te hian baina an na thak chun zom renga Strait of Hormuz po an ti to pha hialani US President Donald Trump chuan Tehran lamin an rotna an ron thelu ma le Pakistan in apuina hnuaya in biakna te an zo ma chu United States chuan in remna chu apo sai thu asoi thole nia in biakna nei tura bai sai ni si Islamabad a palai ron tir lo tu Tehran hian Trump patu chua hi an la chang let lawani kar ni chunga ta na in remna phasa chu voin hian a top don ani Trump hian US sipai te chu Iran longchol munte ladan chun zom zel turin a ril thu a soibok Iran how tu te chuan US in hetianga an pote adan chung chu in biakna an nei don lo thu an soi to thin ani Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan in remna apo saya wangin Trump panena lom thu a soya hai hian diplomatic malak na kalmek te chun zom zel ani nan hun na siam don ani ti asoi in dauna le in remna thila hian thil te hi a in thak danglam zung thaya chu wangin hun le mun a zirin ikal thia mangai ani Donald Trump po in hetiang hian ati ani mele thotran ni kha chuan Trump hian in remna hi po sai ani don lo ti asoya zirtop ni liam ta kha chuan in remna thuthlung aum man arin thu le Iran mi te chuan thil tam tak an pom to thu a soibok ani kha in remna po sai ani thu a pon ma dar kar thlem te a khan Trump chuan in remna aum lawani chuan bai pui thak tran le abai sei thu a soya sipai ten tran an pai reng to ani ati Iran hian kar ni lem ta chung khan ral thuam an loin khon bel le mana chu Donald Trump hian a ria Iran mi te point an khiat arin om hle ma se pason na hian in biak na chun zom na hun tha a honga Donald Trump pa soi dan chuan an pania an pom tlan thai tur rot na an bai sai ani hei hi danglam na tle ma ombok achan chu United States chuan Iran hian an ma rotna an chhop chhuak zong tekha an pom top mai an lo bai sei thina chung zinga chuan nuclear ral thuam nei mi lo te enriched uranium zong pek let le te le Strait of Hormuz hon le te atelani achang chona ma Trump ngai po khan tui pui en kol tu ni adu thu lo soi hial to ani